MUP Srbije saopštio je da je zvanično proširio istragu o nestalom državljaninu Hrvatske Mateju Perišu na Smederevo, Požarevac i Pančevo. U potragu, koja traje 15 dana, uključeni su pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, Policijske ispostave za bezbednost na rekama, pripadnici žandarmerije, policajske brigade i policijskih uprava Pančevo, Smederevo i Požarevac, saopštio je MUP. Pripadnici PU Smederevo i rečna policija pretražili su levu i desnu obalu Dunava na delu vodotoka koji je pod nadležnošću Smederevske policije. Reč je o potezu od naselja Orešac, kako navode Novosti, pa nizvodno do ušća Velike Morave u Dunav. To je područje od 25 km, od Orašca na 1124 km do ušća Morave na 1103 km vodotoka. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi kako policija i danju i noću pretražuju reku i obalu Dunava i Save. Policajci već 15 dana neumorno tragaju za mladim Splićaninom koji je nestao u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu kod Beton hale. Potraga se nastavlja, uprkos snegu i ledu, pomoću termovizijskih kamera koje prikazuju policajcima šta se nalazi ispod snega i iza zidova napuštenih objekata.